te tau whonua nai a whe. Lo se si moue, takawhia e lai o ne, manu leo pulu, sila oe nai hosi te. E toki mofua, tori e maupasi pe, turi ki e wha, te uri tapu tafoe. No e loto i ki lasi e te fie ua, siu e manu siu, whanga e na he o whonua. Koholo e laha, vie tuku si ono taula, kai tala e hai, e ngofua atu ki uta. Mamanaki tala e fua mai re, si yo patunga loa, e ne laui a fe. Fula ua tonu, e te fua ki e lo se, o isi e te tau mu a koa ki fe. Fio tomola, e tolona nai a fe, wisa e na ua, e moana vavale. Mekina, kita e ofa mama e, kosi e te, tau whonua nai a whe. Kose si i moue, takawhia e lai o ne, manu leo pulu, sila oe ngai hosi te. E toki ngofua, tori e maupasi pe, turi ki e wha, te uri tapu tafoe. No e loto i ki lasi e te fie ua, siu e manu siu, whanga e na e hou whonua. Koholo e laa, fie tuku si ono taola, kai tala e hai, e ngofua atu ki uta. Ko kore ke hufanga moe ngai tala whatapu kotoa pe, o ku whaangawa ki me heni, whatapu atu kia ho eki, ka maha a takilotu pe moha a tai whanua, pe pefo ke tingi motolu kotoa pe ka inga tonga, ku ke whanonga mai ke polokalama koia, whatu whanua fo aia ku atu he pongpongini, pe mo piveni piukala pe me tonga eki. Whatanga pe ku ongo le rea tu ke tingi motolu ki apina tau polokalama, aia ko e polokalama ini honoua i he wikeni, ku ma o atu he pongpongini, pe a pehe foki ke mohanga o sea te tau polokalama ke tau inasi kotoa pe ai. Pea taha pe ku aunga ke ai e polokalama whakamama koini, ko e whatu whanua fo ai a ku ma o atu mau pe. Pe miheni i he wiki kotoa pe. Pe fia foki e taitai lerei, piveni ki tonga eki, lava ke tau kau whataha e polokalama ko i ahoni. Piveni matau mau e ahoni, pe ofa pe ku lerei pe mea kotoa mihena, pe ku toka lerei pe matangi koe ke fu uha ahoni. Ange ka ngai whetu i murini ku alatamaki ka ku whewheha ke atongana e pongpongini. Aloi tau lawa solo e. Ia. Ko le bigi hukonga toi pe whatapu. Ko ia. Ko e... Ange ko... Whalavi ki mua koe ki toi aha mea ke he... Konuani ko e kempe nipe. Kempe nipe, ko ia. Ka ulahi pe mga hipe au kuhake. Mo e ngai kwangi... Kau tong tala e kapten le rei he... Hako e tai e. Ko ia, mona. Mau e bemba manak lilei. Ko ia. Mona pita ko e, ane afi foki na tatala noa ki na takamata ki ta proklama ane afi ki he ngahi, ai pe ngahi liliu holo whahoko i he pāti, i he kulupuho mo te whiri, i he mo te mikoni ai poate, pe a ki ngatai na ta hoko mai ki he ako, na ta mimi tala noa i ngahi paloparema ko ia, ke whatokang ke kakai e ngari hake e whanua i he tau tawhaaki i ako, taha whakene ha kupu mahu inga eni i he whanua whatala noa ke ai e nea whio he taimi kotoa pē, me ngai tau ko mario atua o mai pēn ke tauni, ko e ako, ko e mouile rei, ko e nofo whasosiare, ko e tautoro ko e ka inga tonga, ma ngai mea ke he pē,
o ku tala noa ke ka wa trucks mga me pe ba ku nata o ato na fi fa matala ko ki ha ko ki palapalema ku hoko i he taimi ko ko angana ke fatata a ke hua to tolu afe i he primary ki he kolisi pe alo atu ai me he kolisi he form 1 o alu ya o ki he form 2 to pe to ni mangiao ka i he taimi tata ku hanga i he preanga ko ni mana tamu nga ko ki ha ko o fa mama fana tolu ya i he kinta ka teni a pito i lalo pe mo university kulele i olunga ka ke no fo pe palapalema ko ni o ya ko i loto ka ko ko tu ka pau ke te hoko atu mo ai kata toki hoko atu ke teknolosia. Te peke ki round up e whakaukau ko ia e solo e. Toi. Tahai mea nei tokoni au pito ka te au i whainga ngau e koe nei whai ke a ko. Ai mea koe data. Toi. Ia information se. Ke ngau e ke whai tūtoni. Mea ko whato ngai ko ke hanga he kau taki o ngau e ke teita ke whakatūtua ke langa ngau. Uhinga whoki e whatana ko solo e. Ai vai anga whanua ni kono whao e lau awa tuku sino. He sino. Koi. Pea whihia rewa sino ia he whakaukau ko ia. Pea kai ke hanga whatonga ko tuunga ko ate ai mawhai ko ia ke save ya ke kakai to save art na whanata fo ke time go ko ke ngau e ke teita ke te whai tūtuna mo te langa ngau e o wangega me alere ko ya te sporti para ya no indicator ke to algo fa ke horisi ai o te play le kita foi ange foi roll foi fatongia ange ha otua kita pe te fai tutun be me kita voi ta me to boni ma ai ta fa vo pe ka pa ka ka fo la wi ta ka voi ka pas koi ai o fai nga uinga pe he o kai mi o kick in mai teknologia ki to boni ki nga issue pe ka ko me ko na nga fa to ngai solo na ku ko te o kau te au anima a fo ke whamanate tau te au anima mo tua pātere na pure ako ka koe ne kore mai ke uki sio ke nau a whainga mea whainga sistem ke whau ke api ako na hanga mahi no iai uka kia sistem ia ke pehe ke ngau e aki ke hafoi whaunga pau on whalere ako hu mai pe pure ako ko habe ni whakaukau me mea maungai ai lere ai ka ne mawa pe pure ako hu mai pure ako fo kai ke malawa ai fai tu do lere he kai ke mau e data mau information me ngai ta go ki bua ai ko me na nga fatonga ai to la hu mai me primary school o te ge na mateu ki secondary school mana tu ko tau ki kau si ko tau si bihua tau toria me ko ki pesete pe wa no na na meet standard kana hu na to ke ngai apia ko ne pure a ai priority kana to ko to ngare wa ko ilalo na hu mai na to ke ngai ko kolis moi fu ka venga la ko audio ko mai ke a ko kolis ai ko fatongia ko ke ma ko ngai commitment faka tui tu pungai na ngau extra ina dol ke teu e fa na ko me ko na ko hanga ngo i ake ko fata no to ni mangiau pe wa pa to tongia ko ta ko toa ka ko ki to ko si pe wa ko sai ai ko na no fa o misinformed publicity tala pe foke o ke hako kai ke toka ngai mea ko fai fare ako ngai ai go tau te fito pen de primary school ai go fai tu ia na uksio na de 25 for mama e ko no mau ai foke ku fa vai ki mo kai mo na hiki ki fisi
hika ki fisi o engage au ia ba sivi gon ia pasiki ke ono whakarei ngai system for computer o si o ia he data ai alu ai avarisi maka ia au e foi ngai re soni foi ta tolu foi ta hiva avarisi maka foi fitua de ngai re soni ni ka koe whakakau ko standardization ni ko on ma upe avaris maka ke kau ko he lava e ko ga ko tu ko avarisi ko tu ko whakakau ko avarisi ko hinga ia foi maka I loto to ni manoi o lunga to ni manoi lal ai ko pesete ni manoi o lunga pesete ni manoi ai ko ni tu ia avarisi ai ko ai ka pau avarisi ko foi ta tolu ka to maka ta tolu ta fa ta ni ta ta fi to a we ke te au lava ka to na to ai ko to le ma ta to ta o fi mo ai pe hanga he foi te ta ko ya tuli ka o ke sare se me ya ne ngo ku na ka yo ko ta mau ya I ona u territory ko na u atakayan ka hanga he te ta to ko ga o hanga sare ko osko ko time go fire for standardization ni pesete ni mano fa na wa ku lava pesete ni mano fa na ku to ka ko foi avaris maka foi maka avarisi foi ta tolu foi fitu ai na wongo I leva fai ka ko na pe ai ko wango no ho fa ka foi fitu mete au e fai pa o tu nga ia solo pa te ala pita tohi ngwa pa te hu kita itu a pe lava pe kita lava pe si koia he fai nga foi system go ia kana ya o fe hu ia re wa nga institutional go USP go a metikolo e ha ko creating tau ave ke pa ha foi marca ma tu ka tau ka na ka ke tau ka na ka fo ke o te foi marca to no sai ko mena ko mo I ko totongi ako katoa totongi sivi katoa ka ko foi to si ibe au na malava pena fu longa au pito ia e pe ka to ke ta ia goni malaya ko he foi institution kana longa au he na fala la au te ta go tana nga fai a gao fai tu ni he teita fai ke na toria na fai tu ni nga foi ta ko maulo to ai ke nga foi silencia na fo mai ai me na ko me na hang na mahu inga ai he aposo Koe foi fekau koe nai tolo loto he tangata I ki ho ata mai koe ne pehe o ke kau ko he sisi he whanau ai ho abtu hau o tuku e hau uto ka te ke pure ka te ke whaiteri he whitu te ke alua nofo ai toki uhinga kau he osi e kuako que aí o capau te fe no foi protocolo te alo no foi protocolo te fe no foi tu acolo te alo no foi tu acolo cau kai que pai pe kita que pe que mau aqui ko aí ko foi kai mena ko kanga o he os mai ko kana mau ngai ai pe au he ako que fa nau que ko fa e que mai he mau fa he ko mau fa ki he mau toria ko I fish I si woni alu ko le ola he o pitauia against the fukau na ko fa e ke mai ki kau colleagues pe ko na ko personet pe he ai quando falere ke e fa kau falere sistema o dan he ko ai ko ne o mai he sai pe ako ya ho fana o dan o hite data ko o hinga fa kau about the focus pe he fana o pe ako be na to te na ke sai be na to Kau kira whanau ako ke he ko kai ke malawa ako he loki ako. Nau tōria te nau whakatau mai trucks ke whanau. Koi palpare mai. Palpare mona. E hoko rewa nau tōru ko palpare. Uhinga I whakau ke ai mua sistemi ke whakalufua.
ke lava ke improve quality education ni helo kia ko to kai lava ke mako sana ko to pe tatau e be ha masiva be pa ya ko ni matua kai lava ke fai to ton ai sistema ya ko ke hako tu pe foni o hinga na kai ke koi kato nga hi mana tau stano tau ke nga mo tolo gonde ne falere ya ko ka ko guima fo ke falave ko ke fili ko ni e kapau he kai ke tono fili ka kai ko anga approach e pure anga lolo tonga ki he ako ke sistema ko fonua ko ke fa ba ko hakau ko ya e hake ai haba tu pe fonua te tau to yo pro to tana mai tau fa na me fo soa feinga ke whakatalatala nau tolu me trucks mo ngai mea ko ya hira ngana na o fo mai to tau loto fare kolokia Koi. Sai au ki afe mai au ia ki ta fa ko ni teknologia Koi. o ku fula ya pito ai lia ya o teknologia Koi. ka te kamata mai me connectivity te kamata mai me connectivity solo Koi. he kapau na kai ke whakalere i connectivity kai ke lava e ta polokalama peheni moha toi polokalama pea moe whahinga economic benefit whahinga lelei whaka ekonomika whaka sosiare ki he whonuani tai koe nā ku ngau e whaksolo nā ku ngau e i he soalaini moe tonfoni pena aku kau he kau takimua he pot ngau e koe pena et maya au pito teknologia koe ni e koe fufua hu mei ni ai whainga teknologia na ui koe voice over IP pena mau whengau e aki ai moe kau tau kei me New Zealand me Australia Kanata, Amerika, Musiaina. Ono koe langa ngau e nia atupo nima. Koe pena ku whakakau koe ngau e pehe ke kau taha koe ni ke osik mou. Ke uritaya ke ngau e anga. Koe anga e nau whakakau. Kamata pe mau ngau e palapare mamai mea koe uhila whakatalahi mai me ngau e koe ke ngai feeling system. Ka ko mena hanga fatoanga ia hi taimi ko ini e solo ko ta fo pe ai tokoni a no falele e me ko teknologia. Ki he kakai. Ko taimi ko ini ko ta telefon ki molina panga tol se defit noa. Ke minute. Koi. E ko taimi ko na hu mai teknologia ko. Na maulawa se kiwa e mautoria e ngawe ki faka interneti. Oi wafe ma tolu ya wafe ma fa. Malama to se kiwa seni te ua Amerika. Ai kosi koe foi tagi ki toa pureanga. Ka mahare wa o sel le vaia i he retailer seni te fitu noa ai tagi toa pureanga. Lolo tonga koe na panga tolu seni te fitu noa ke minute. Ko seni fit nima, panga tolu seni fit nima. Ai tāna i kau taha koe ni e cable and wireless. Ai kau taha tonga pe anai mai fok lewa i tonfoni. Pana na hanga he mea ka inspire au e whakau koe maangi se vesi ke katai. Koe e tokoni a ke tako to. Koe kai ke ngata he mea koe te kāna ki mai te lava mau te lava rewa ngau ea ke fui teknolosia tatau. Ki hono live mai u agapuru kamata koe ni koe kamata ni super tua. Te taimi ua. O mau lava ngau e mai o mau reroute mai o stream mai ai ngahi agapuru koe ai super 12. O lava sio e kakai o nau ngahi lotu whare. E foi service para TV na mau. Ai na mau service internet mobile
pe mo TV he foi tecnologia peta ka koe whanki penui finai me ka pai te ua na mau mau vai re va taha mau ke ki foi me ka pai te taha ki foi penui ai ko hanga ki foi pai pa ai ko ki foi pai pa ko ki me ka peta kai communicate fra satellite ni ko tano ki o lava o maulava o mai ai luxury ko sio aga polo me New Zealand mo ngai ko no wa de super dof o lava wa o lo to fare ko taimga na kamata e me ga o le le te o pe mat ko ga ho ke fine tune fo ke si fa ki ben wifi o mau venga ke streamline le ko teknologia ko mate ka ba mate vai o tawang ka kai ta ta me wifi yang ko na tak tola ho fu wifi na tak tola fu mate wifi wa Pakai jo hanga wifi ka hanga o fatangot na tolo o talanoa le ta. Au me moilo ki panga ho fulu ki panga vale. Ka ko mo lava ke mo sio fai vai e ko mo sio aga pulo e mo lo to fare. Ko fu nga we la o pore ke mo to koni mai. Ka tau hanga fai tin. Ai na hanga finga ke kawe kakai ono popo ka o ka ke hange ha fu service pe que foi new initiative que foi langa ngau fo que capau na Italia que mano ope ai kakai e fetu taki ki mori mamafa mana tu tai mi ko mantu ko ki ta ke ka to family ko hospital la mo bulu ka ke lava te kau ko fele re ke ope ka ke hanga foi tecnologia fra ta leva foi improvement go eu hiki fo jau ki fisi sol iko ki fisi o fulere o pito tecnologia ya fisi tenga we ak ko leva o ai ma ka ta e wireless ba me ke polo o time na foki mai ai ki tongani he paremia ka kilisi Oki mai au ia heni o ngā oe koho no whalerei koe mea. Aina to osia ke ai me he wafta ni mai ke wafta haon. Wafta fitu. Te keipe ke fe ai ngā oe ke kakai e internet. Peo fehu i rewa pe koe hae makatu uma. Fehu i ke kabineti, fehu i ke pure aka. He kohono whakakaukau en solo ka hanga whamatala. Nā ku hawa mei fisina o spanga o siai ngahi palani a panga e fitu, kika e fitu, aho e fitu. Aia ki au rewa o spanga taha ai kika aia. I fisi. Ka koe taimi koe ia i tongania na panga e ua noa i e kika e taha. Kana wongo ya pito. Ongo ya pito ai kai ke uhinga lelei. He koe whakaukau en sol. I kautano koe teknologia. Koe whakalakalaka koe o haua e keipolo. E keipolo ai koe kautano ai ki. I ono whehoko taki holo ngai whonua. Koe ultimate. Koe taumua. O tau mua fisi mua hono whakatoka ngai fuke polo koe ni. Ke nehanga o veteki ai awahe whaka siokalapi. Ai koe kono lau maari e whi awahe whaka siokalapi. Sai. Whiu na wanga ke kabineti pe mo e paremia. Ha uenga ku osfai ai whi ngā ue koe ia. Kono uhinga fo ke to foi ava vai fokasio kala. Ta kono uhinga re vai o kai re ke to ya hafu va ko no to ko ava vai fokasio kala. Kai re ke to ya ha ta ia me en difícil. Hange pe ku afisia na pipiki be motonga. I he whakakaukau e teknologia. Ta koe mea koe na uhanga whehu ia malama fe
na o sanga he World Bank ya grant o grant foi tolunima miliona Amerika ke ne hanga o le foi ke polo ke ne to o wanu ya to o ka ko se hui go na fai go ki ai pena u hinga i go hono u ya ke hu ke polo ke sort out yang ni pal premo ya sai ko se hui go na o ange pe mo tala mai nge ka tiau ai ko mau no foi ni loki ta pe uhinga le ka mo to mo pamo se uila he loko ni pa panga ta ke unite uila pa ke hu ha ke pe ke loko o kamosia panga e wano ai tala mai nge pe uhinga le he pa me ai solo ne ke awe ne ke yo ilau pe wanga fe hono fra hoko ke polo na fatongia o me pe na iloi o kui kai ke uhinga le ke te nofo ha fare taha kuloki e ua pa te kamosi panga e wanoa pa te hu me po hu e loko kamosi o panga ta kai ke whanatulai o kai ke uhinga le o tai mo na ku hu ai ko ki ai pa fehui ta whahu le wau he kapneti ma tu ko tutoni ko ke te hoko ka poate tutoni ko e pa ke tari e kapneti te hure wa kia he wasta fitu. Hu ga kia he wasta fitu ko me bena wa eke ke poate. Hai uhinga o paanga e wanoa tau tolu kai paanga ta. O ange pefu whaka tau tatau. Wai kau chi o wai kau palang, wai kau poate, wai kau teknolosia, wai kau paanga. Kajelawa tahaya ta. Te hanga i pe ai o whakatuka nau tolu ke seti ai fo i tāteti ke ngā wei he poate pa moi management ke au ke he ose tau pangatahe ai kai ke solo ko uma tala noa ke ngā wei ki ko koe ai teknolosia ke ne hanga o whakasi isi e pēten ai kawenga ai katai ai lava ke nau ngai lava ke nau enjoy nau lava o ausia ai ngahi lelei i hono remove ai ava hela fasio pala so he kono famodi solo ai ngon hange benia ko ta prokalama i haloki beta kono lau mari sai mau ngawe i rewa ai whakau Otok mai no ka tiau. Whainga configuration ko ranga hono configure ai foi system imui ta back engine. O uhingai ene kei mamafa. Pea with all due respect. Oi ko ngata angai ko CEO ko aho ko ya na fotu leo ke o te fa fo kai ku mi ma CEO tenelava o nga wei ai foi tau mo ola na ha fotu kai ngoni na ipeki le katonga ka ko motu apalangi ni nei CEO ai peki le katonga na lo tong ngau he sistem go university fisi o mau haya mai ko etuindia va o credit ai katoa commitment ele ka go ni he mahino o poate foi tutun ke mau ngau ai na constraint ko to pe ke remove the connectivity ai lava e tu hifo ai totongi ke hange pe o te ogu te fisi he te ngawe ke interneti. Vale. Lahe ngai whakalirei nai whai. Lahe ngai whakalirei nai whai. Ko e taha ngahi mea nai mahino mai i he ngai whotutu wene waki ia i he kei polo. Ma tu ka kei polo ko foi meme ko foi senta ai. Ai poate ko ia. Kau toki ai rewa ngahi service provider, ai rewa ngahi tau taha telefoni,
o kawai ai tisisel ka moi Tisi. Tēnā toki, ai tēnā toki whakatau e nā waia ai nā mea gogui e penwith. Tēnā whakatau e nā ngai whuilaine me he keipolo. Tēnā toki hanga tufaki ke kakai, uri teila ke kakai. Koe mea kai nei maari o kakau. Nei whiunga mo pānga e te au ni manoa Amerika. Ai mea whakatau he. Te au ni manoa Amerika ke kifo iunite ta. Kanana taki ni mangiau e for unit. Taki ni mangiau e for unit. Aina na mi mei te au ni manoa Amerika koea. Mei o vai he 1.5 million tongans. Kana toki hanga rewa o whakatau e mai koe mea koe ake. Koe uhi koe ne fusi e mea koe na whakatau. Ma mawharewa price koe te na whakatau aki. Pea ma mawharewa price te na awe ke kakai. Nau whakatau rewa ke furihi. Hono seko no ngai magato ngai e solo. O ngai tano ka make sense pea. Imagino pea ka taha pea koe ke teknikare. Koe foi kei polo koe na iri koe me tongani ki fisi. Nai whiunga hake ka pepe hanga ha foi leine hala. Foi leine hala. Foi leine hala. Foi leine e tolu ngea ua noa. Foi leine tolu ngea ua noa. Uri me hen ki fisi. Koele ai taingoe na hua te kei polo. Foi leine pe taha nai whakangau ea. Foi leine pe taha. Ako foi leine taha koe au koe foi unity e taha. Pea wahe pe hong kau taha koe na tak ni mangiau pe foi unity. Liunga te au ni manoa Amerika ia. Fu mamafa ia. Ki hono ko whakatau retaila. Pakapau te download ti hamea. It take forever. Pakapau te sio ha ki foi clip. Ai lere peo tu. Lere tu load. Koe mea na whehui au koe hae ukinga. O whakamuia i pe foi leine tahalo tonga wai foi leine tonga wana. Whakatū rewa he mau poate. Ke whakamuia ha foi leine wanoa. Pea o ange ke wahe koe ne lahi ange koe ai space ke lere ai trafiki. Koe wahe ange ia ai lere ai trafiki koe ke te aha traffic jam. Koe ne lahi ange ne space koe wahe ange ia. Pea tuhi foi price ke maa. He koe whehui en. Koe te uhinga pe te hanga ai pehe price ka pau sisi e space. Koe uhinga e koe uhinga pe e mamafa e mea. O hanga he timani o pule price. Ka koe ne o ulahi fu space ia. Sai. Mau whamui rewa ai foi leine wanoa. Pea oange rewa ke na wahe taku hongo furu ai foi leine. Aia koe foi leine taha koe foi unitia e tahafe. Pea tuhifo rewa price me te au ni manoa o panga pe wanoa. Oange rewa tu leine lahi ke na ngau e ai. Pea tuhifo rewa moi price ki he kakai. Kake sio rewa ke he solo. He koe mea koe foi whakaukau fuka ke hanga koe whakaukau koe hanga ko tongani ki small populations. Hanga unau whakaukau na tohe kake toi lahi marketia. Moni peia. Koe marketia ke tu mau pe. Te koe toko taha kilo pe. Ka koe utilization ni. Utilization ni. Koia te nau hanga o fei tu te nau improve e nau income e nau savings he kono uhinga ko ne ma ko ai price te kai mire va takai tonga te fetu taki hanga ko taki por kalama
Kapau na kai ko panga pe te au ke mahina. Ka ko panga ta. Ma te ta pe whakawame pe ka ta. Ia nuku. Ai sei ta. Ka ko uinga hanga rewa he mea ko ia o empower takai. So wa ke whainga ko tanoa ko ni solo. O tamu tate api ate. O whatonga e whai nau ki whea. O tuku pea hau nau ki whai toro. Ka uholo mai pe kakaia. E o tau siya telefoni. A koe na nau laivi i pe nau toro. O ne laivi hake pe sio maha hake, sio maha hifo, sio maha kolo. Nau hanga tonu moe. Pai ke te toi hela ki ta alu kumha maketi. Ke te whao e te ki ngau toro ta hau ke whea tamu tuai. Te tamu pe ta tolo to. O to mata whare. O te laivi. O te sio mai pe. So waitang e te maketi. Kai ke so. Whai koe u whakalere i koe mau holoki. Holoki ai price me panga te au ni manoa ke panga i wanoa. Te oangere wa space lahi ke he ongo kautaha. Ke na whaia na promotion mo na marketing. Sai. Osi koe mau whakalere e mau toria koe ki ai. O te ke holo ai. Te ke holo i pope me panga i wanoa panga hongo full. O hare wa whihu ia. Ke kabineti. Pe koe ha uinga holo ai e. Ka ke holo ke tatau he koe holo koe na ke holo mai ua. Na holo ya koe na me holo aki ai me pesete ai whangia. Holo me te au ni manoa Amerika ke whangai wanoa Amerika. Holo lahi a pita. Koe holo lahi a. Ka uhinga whange whenga whakaukau kai solo. Ai mahuinga koe whai tutuni ke te o mai whonga kakai o ngau ea ke te whai tutuni. O mai te tau kei. Kau kai ke kai oa e more ai whonga kakai. Wai whake laua Aristotelo solo pene ne lau. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ai ko uhinga e solo we pe kakai ako ia we nau tau ke na mai whaere mea ma more o whaia kai ke nau hak na to ma uhinga ke kakai ke whae nau whai tu ni ko uhinga e nau ngau e mate aki ko uhi ke maule re ia i kakai fonga te tato te ke tau whanonga tatoria i ha poate tene hanga o whakakau koe no molo ia koe ngau e whakapoate solo. Ngau mea kui e au ia hengo ngau e babysitter. He koe se te oat he hala. Ngai whakaukau e whalere poate whananu hala. Ka te ulawe i pe ki ai he tatala noa koe ni koe teknolosia. Sai. Koe lao koe public enterprise. Koe pure lahi koe hono whakalere oi public enterprise ai foi business koe ia ai foi business koe ia koe pure lahi ai koe poate sai eu fihu ia tako koe haha whakaukau ka pau koe wahe koe kau poate ai koe ke pure lahi. Koe panga e ono ngeau ke mahina. Kai wahe CEO ia panga e tamano ke mahina. O koe whatonga e wai meu whihalaki. Whihalaki. Whihalaki a pita koe ngahe fusisi e wahe koe ka pau koe pure ia. E poate. Oia. Te koe mea koe palapare mainsol. Koe whakaukau e poate ia he aho koe. Hange e pea hatoki uritai mai kai kau. Paipa. Ki rapa stempe. Kai ke te ia. Kai nau te whemau na toke nau te research into the issue. Koe whai mea vena toke hape mea brief ya te CEO. Paipe. Rapa stempe.
Koe palo pare mai. Koe palo pare mai. Koe vai e lao ke ne hanga kamen e whangi papi ke na paiswe. Tai, te wate palo pare mai ta. Neongo si e wahe e solo. Kau ke ilo mawhai koe I he poate. Te naulawa nau tolu ia right te sieke multi-million dollar ia whakatau. Kai ke koufru ia procurement I koni tala noa kai pureaka. Sai. Weile mawhai koe he minister, koe ne owa pe ai mahu inga koloa he fituafe ni mangeau. Pau ke alu ia he foi process e procurement. Completely independent. Pau malama re vai foi check and balance ia he foi konga koe ia. Ilo e le whaere le koe poate. Nei ki poate nau whanoa, o mare peu nau whanaa nau toi suisalani. Katoa mari mo me mipa. Maria dama. Maria bito. Hike whakataha whai ki suisalani. Whai suisalani. Ka eka ko hai wenga nau whataha suisalani ko nau whatau mai waka kone o tongiaki. Ko nau waku mi waka. Fu solo. Kaya. Talawe hape me koe. Le hape mofi. Ako huinga hoi utanoa. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Ko si o ko ke ngai fai tutuni, ngai sino fai tutuni. O people element ya. Ko nga ko ke kakai. Pa ke na hanga to fakau ka. Na utanoa na to fa teknikare mo mea. Ako foi konga ko ke na hanga fakau ka. Ke tu hifo ai totongi o ngai seves ko ya ke ngake ke malawa fua he kakai whakaluku fua e whanua. O hou whatonga e koe ke iai. Kai ke. O si koe mau hanga koe tu hifo. Ai ko huinga utanoa ke mau inga koe connectivity. Kanau whakahure wau. Wai foi poate koe poate ai ICT. Information Communication Technology. Ai koe computer. Koe poate koe au ki ai TPC o ai Tonga Post. Ai pia mo free safety. Ai koe foi tolu koe ia. O nau hai kātoa pe foi poate ta. Sai. When expire pe koe contract ai sea koe oi poate koe ni. Ai poate tambun ko tapano. Tapano, koi. O hua leo fitongi tamako. O hua te fitongi ai tamako ya mau review le vai mau tole price. O whakatatau le mea na mau usai he keipo. O mau holoka e o panga tolu. Na ia foi constrain e ta. He mahino kau he anga ko koi nau. O ku koe tuga e TCC. Pau ke nau totongi koe mea kui koe redundancy. Pe koe back up. Koe foi te nau totongi na tō koe foi penui whakasatellite pau ke nau totongi ka aware mote kei polo. Nau ke lava peo upload e nau service. Ke ua fu. Wheko no assess ya tu koe whe mau koe ai ITU, whakamaman lahi. Koe whe mau koe ITU, o pau ke au pisete hongo fulu e te backup. Pisete hongo fulu, ai backup o e te foi pen with utilization. Ka pau tau peu te nau ngau ea ke hafoi megabyte tahafe. Koe nau pe kapu pesete hongo fule tahafe. Ai koe foi meka te au. Ka koe foi meka te au koe ia. Te ke riunga ke panga o no ngau whanau Amerika.
Eh? Panga no ngea whanau Amerika he mahina te riunga tahaua ia. Ke ta. Te ke totonge koe ki he foi satellite provider koe ni. Ta tau ai pepe o ke ngau e ke ukai e ngau e. Kui. Pa ke whakafuafua ai ke fu cost o mai ke kakai. Ke foi. Mana tu ko kai ko haune totonge pick up koe ia. Kasi totonge kau taha, totonge kakai, totonge consumer. Te koe cost ko toa peu na o mai calculate ke na price. Ta tana ke na i profit pa to ave ke kakai ke na fua. Issue ia ko na hingai hono whanau i ai whakau. Te whakataha i mai ai satellite. Foi satellite ko ne kaswiki. Ke ne hanga to'o remove foi cost ko ia. A tau lava o asive tola taha. Ai ko katoa ngahi tono no pe he anga e whahoku whatongia. Mono whaka. Mono koe whirea kono streamline. Mau solo ai mea he koe tau tanoa koe teknologia si au pito rea tonga i kene hanga o mai. Nau e aki, He kono, ai o guai e palparema o e tau language. He taimi ta tanoa e teknologia. Nea o whenga ke translate ko. Ka te tau lava si o ai solo ai ilonga koe ke primitive ai tau au sia. Kui. He koe tau rea o mei ngata pe he mea pe koe na tau au sia. He nei kai ke tau te au sia tau toria hamea me he abstract. Foi me he mea whakau. Hange koe tānoa koe. E kau palangi ai ngahi te unau o sila na tofa mawahe i ai ea ke oxygen ko hydrogen ko nitrogen ko carbon dioxide. So now alway now language na to kia. Kau ko ga tau language na to kia. He kono nga na ke ya o ga tau sia. Kui. Ai o mahu inga ke transform anga whakau. Ke unga ke o te tau hanga whakangata tala noa he tau rea. E ka poe hanga he tau rea me ngata anga tau rea o whole pe tau tolu. Koe ke tau te lau tau tānoa ke whakapuripuri university. Ke he taimpo ko tau whakangata ke tau rea. Ke o ha pe mahi noi. Ke kulahi whape mai kulahi ngau eke ngau whapala ngi. He tapolo kalama. Ka kono mo ni ko whainga taha ia pe he tau tānoa tato he foi mamani ne te ke au sia he rea tonga. Kui. Perti ke hari ko ai. Na ke hafu rea tonga ko satellite. Na ke hafu rea tonga ko pen wish. Ai kono mono. Ke. Wala ya pito. Aku mahina pito fi whamatala ko ni ke o mai he foi konga ulaki ko ni. Aku ne hanga ia hulu e whakau pi veno mahina o pito. O ta noa na epe ta ngai prokalama na ta ki tala noa holohe u me ai whakateknolosia e. Tato fito ke no tuku hifo ko ni koe. Ai mahu inga ko ni koe ki ka pai. Tika lama kakai o fetu utaka. Tau lama fetu utaka ta murini mo tongana e. O kisio pe, poku tau sio pe taimi ko ni COVID ko ni loka. Hoko e whangi putu mo mea i fe. Ku laivi pe kakai o hulu pe me kamata au ke o. Peke te hange pe ia kou te nofo tonga pe ki tai pe ku hange ku nofo Asteria pe nofo Amerika. Ai kai ngai tonga ka hoko ha mea ai hulu i pe ka nau sio pe he mea kotoa pe koe ke te sio ke whai ngofua ngā wepa mo maa. Ke ngā koe ke whamatala kon kou ki hanga o mai i whamatala koe ia. Paka ua ki ai o ku ke hanga fo whamatala i mai tu ngā koe na e hu ke poa te koe mea pia kua wake taimi kotoa pe foki. Kone ki ia ke ofi mai peta tano atai poate ko silere hake ufeheu ia hamena ke poate ono ai pe poate ko fuki lato ko kutu. Solo pode la guardia. Tata ki to le fado aku ka wala. Pai mau hala ya solo. Kau ka je moro tai me aku ya. Koia. Tau halo tau mo ya. Koia. Fano pe ko ke patano. Koia. Ko poate
ICT. That's where my expertise. Ko au peia i he poate ko ia na ba we tau ke me malai ko ia pa wai lewa mo kau finance wai kau lawyer ka ke o ko ia ai ke tau algo ai ya porque ne ta vivendo o maho inga o hulu i mai ko a honi ai me ko na yanga ke poate ai ko na kitala no me ko ai na to ko poate ko pure pe atve mo na ki va he no ngeau ka ko inga foku ne hulu i mai whakau ko atu peia ki ai ko loa pei tātou ki tango tu pea io ai ko na whakatoto la atu ki ai ka kai ke sete poate ia ke o atu ki ai ka kai he ngahi mala e ko i he poate ko ia ke na watu whai hanga innovation for all wai ke lava o ngau e pia motokoni ki he pure anga ko fui whakau e taha ku o hulu i mai o talanoa ko ni i he konga ko ia na fa fe hui before ki mo ka ko e me ko ne Pacific ka ki ta fu alu ki ai ka ko nga pe ku o te fe hui ka kai pe ko ha me ko ki ai pe ko se hanga pura nga tonga i ahoni o tari me ko ki ta to pe ku na tu pe na to ke ta mo ua i me ko i pura nga ko ki pu ke pe ka i fe hui ka alu ki fa os mai me na ia i fa ka ko ia pa ta fo ki mai ka address pe mo i si ko ia ko ia e taha e mea na ka moani au pito ho whakatala noa ai mahu inga ai kaupoa te ke iai ha nau tau ke i he industry i he na uhu mai au ke poate koke ke polo na ilahi ngai whai tutuni ai na e hala au pito ia whakateknika ka koe tuuni ai poate so que ai ko kuinga fokai so ko kuinga ni fenga hanga vete fakau o mo ave mafai o tuku he sino bawa ai mafai ke fai tutuni ka ai me kuinga le ke fai tutuni he ko na hua tau ko se a ko ya ta ko ka ko ese ta fusua na se ai a e poate ko ni o na execute ngai foi tutuni fu hala fra teknikare more ai mo ngai sai pa hui ngai fra ta fi mai ko ke me ko ha ora wa ngai foi fra pona ni nai to asi pe ngai tau ki moa ai kai ko ke lava avava mo hapai o sio TV mai pa hanga rewa te ke foke fakau malama ha uhinga wa ke lava i lolo tonga ko os fakatoka ni ke polo ki baba mo hapai pa hanga ko tano ko ngai fu leini ko ngai fu ke polo ko ya o to la yang e leini ko al ki baba mo hapai he leini ko al fisi kau ka ke ngau e aki pa hanga fo tu o mahu inga ke ngau ya ke teknologia ko ini ke stream ya pe fa fo wa ngai content ko ne TV ko mera ko mau la ko ai mau so ate palpare ma ko ya asa kare ma palpare ma ta ko ya ha tau ya TPC ai ko tonga broadcasting commission ko ya tau ai ha pai ba fe mau ke o hake na foi device na autoria o foto ia tau o be ta tau ai ko TCC mo TCC tamai fiu na to no kore ke pate ko TCC ka ko pate ta tau pate ko pate ta hape leo o tolu ai enterprise o malmal ai ka ko pate ta hape na fai tu ton be i foi time go ya ke faka ata ai ongo taua i wawa mo hapai ke foto ai device TPC kono uhinganso hanga tran o gelo TPC ko cause hold ko TPC pesete te ai ko takai ko cause hold ko TCC pesete te ai ko takai na whakatau sewi pese a holda ta. Ko tau pehe ke watu eo hiri
o hiri he tau hoi mea. Ka nau pehe koe se holta ke he ia na ita se holta koe, se holta koe. Kei. Koe se holta o tahape. Tahape, kei. Huinga mo ke whakau ke, huinga ke ngau ea ke uhinga lirei, ngau ea ke mawhai. Kei. Sai. Rai taim ko o ku whaia ngai tau whatua pureanga me New Zealand po Australia. Koe ne kamosi pe koe ai TV koe tonga ni oni whatoro wai pe mo TV hapai mo wawau. So ko ngai benefit ia, mo ngai lele ia ke whakaluku fua e whonua. Hono whakaukau e nau lerei e ngai tuunga mawhai tutun tau te whito ki ngai tau ki. Sai, mo mere vai ne taha tau hanga whatonga i ai. O toi hoko ia koe paloparema. Ke mafasia e kakai. I haapai tai na mawatai koe ki haapai ke whakotue ngai. Hanga whatoa ngai. O koe tau e ua, koe foi poloka koe tue tau e TCC. Foi poloka koe tue tau e TCC la. Na waofi koe ke pe kulava mita e te au e na mamau. O te sio ki olunga, foi taha wili he, foi taha wili he. Pea upe. Te sio he whakawareware. Koe hano kovi ke nau ngau ea ke co-location. Foi taua pe taha. Hiri loa na foi tiwaisi ai. Na vai ue price. Kai whakamaa, foi price koe koe taua kakato koe koe wahe ke kakai. Ke to oia me umai kakai. Koe foi taua e tahau me ye. Tau peko no fotu ke taha miliona. I tau e taha. Kako tau e ua 2 miliona. Koe whehui ko heu ne fua ai totonge o 2 miliona. Koe kakai. Ke ko kuhinga he kai ke nglava ko koe he systemi. Koe whaunga ke ne hanga whakapotopotoi. Koe osiange ai aho. Kakai pe fua katoa e umewa. Ke whakaukau i tau pe ke o anga afu responsibility koe ke keipolo. Ke na hana tau o take care e mea ngui koe connectivity. Koe taua mo e keipolo, mo e satellite. Ke na hana tau o take care for infrastructure koe. Pea toki o mai e pepe whainga kau taha pe, nau mai pe o co-location. Nau share resources, pea maa ai nau service ki e kakai. So ka ngai whakalere ia, na mau hanga ke mau ngau e ki ai. Pu mai pe pureanga ko ni o whetongi. Pu mai pe pureanga ko ni o whetongi. Awen ke kasfiki e solo. Koe uhi koe kai te au kia e na wau sia. Nai fuku whaalawe ki mua solo. Ka pau ko wau sia ko here pelu pe. Kai pe toi aonga misin ko sia ka. Kiu ona wha kore e kei tamai peo ku. Here pelu pe mea. Here pelu pe ku. Aia ko sio ia ko koe ke hakau. Ka pau e toi whakafoki mai he kakai. Ai pure anga lolo tonga ki whare area. Ngahi me ai o ko lau e au koe inu tamaki ai kakai. E ko sio he kapau na lau maari e lelei e riu e preanga. Nai os mea mai ke au ni was tola ta o even chipangi a tongani e fisi. He ko fisi au lahi u keipolo ia. Ai ko tana ki u keipolo. Toi lahi ange na kose na utolu ia. Ka ko tongani na koe fotutu koe ke kasfiki e solo. Koe mea koe na ufamatala tene nai totong panga o nongiau whanoa Amerika ke foi unity. Na mauhanga o area e foi price o au paanga e ono noa. Panga ono noa, but panga ono fa. Anga jaga panga ono fa around that amount.
ke foi unit kai ke ngata ai foi superior technology enia me hen no molo kon satellite na ngawe ka kai ngata ai na o kia o ne hangare mai open opportunity ia e tau faire na ngai satellite hoko e foi satellite spot gon na ngawe ke tonga seti ki mo koi dai ki hu mai tamagon go kif moala o ne area of expertise ia o whakamala ala mai e whakaukau e kasiki hono lelei ke whonua ka mono lelei ke kahau e amaunia o ne pehe e forecast koe ai K1, K2, K3 angai satellite ko o line up ko mai kai ke improvement ni tana ki tonga nia o billion not million Pero sio que fatu tama ki ko ai te fai tu tunyo e whakangata e te ausia kai ke te tari ki tai palau mo mission posi ko ngā pe ko mea pena na yanga e ki ai ko here pe ko ne ki ausia pe ai ko sio rewa ke whakaukau ko ia he ko ne tu ko he taimini o kei fai pe ai whakiki o hana moni ko ke hanga mau pe he ko foi service o te ke tiriva foi service ne ke whaka ko foi amau na maka o ia ko foi amau na maka tuunga ia i he foi concept o prepaid Rakutong ko huinga ia ko Rakutong pa hangere wa ai foi position ia tonga age na kaure na toria se holda i he kautaha he ko una ko na prepaid ka mau secure price he ko se tene holoki le vai price ko pai le wa ke toi ko fu peten ko na to tonghe TCC ono ngeu fa no ake ta holo ia ki panga But remain for price for the next 15 years. Mantu ko ni alpe fo ke mariwa alwe taimi mai mariwa banga ka ko ni o ne hanga ia freeze for price for the next 15 years. Mon la hebit. Oku mahino pito ai fa matala he tu ko ni. Ka nga ko ta taimi he tainimi. Kau mahalo ke esai ke tuku pe ufehu I ke tatoki taranoa ki ai ha fangi fehu I toki hu mai mo tatoki hoko atu ke konga hoko ka pai toki mao ta whainga maari ke toki sio pepo ha te whainga maari ke tatoki hoko atu ke wha osi ai teknolosia Pate tatoki hoko pe au solo Pong koia ka pate te lele pe pong he taim tatau pe Koia, kata wha osi ai teknolosia mo toki tare taha whanki whehu I ai kai ngā tau whitu taki. Kaki tō tāna ka tuka whanki whehu ki ta kamatako round up. Patoki. E kono moni koe fufoi complexity o teknolosia mono ngahi lerei o kai wha maa usia ia. Koia. E ka koe foi streamlining koe ne ngawe koe na mau teu ke whai. Koia. Oku enormous oku agua le fulai ono lelei mai kakai ke ko to ha mai me ka me ko to le mai telefoni ai mau sai ai pivent que tá fe unha tau ai kada toki fa os apongpongi he taimi ho fulu ko inga te toksio ai ki konga koni hono wa motari fangi fe hu ai kai ke malo pe tu ke ka po te hamete ke te fie whakagato mai. Ikai, mau sai, te te tatu ele pe bonbon, o tala noa e ko me connectivity ke whaunga poate i he intelligence o ngahi mea kone I government.
lahia. Okay. O kai yo Okay. pa ma pau pe ko taki audience ko ni o pe unga ke sai pe kata tok siom pe Koia. tau to me ala lahi mai pe ke fakau kau ko anga ni mahuinga ke fili pe mo ka hau anga fakau kau Koia. Okay. Malo apito pivet. Fa malo te lava ta proclama a honi kata toki hokota pungpong. Kai ko fa malo lahi atu he lava ko ta proclama I he pungpong ini. Fat fonua fo o fa malo atu I he mo ke no fo I mai ta proclama ha o ni ke ne osiko ini. Hange ko ia ku ma atu ko konga ini ko fu area lahi na tana mai pivet ke ta no teknologia. Pe te tau te whenga pe a pungpong ke tau hokot he taim te tau pe ato ki ko tui pe lava o kawa katoa ai e utoinga koe ni ki mua ke osi weekend ka tau toki sio rewa he programa hui ka hau. Ko e programa hoko mehe ni ko e hoko tahaua ai ko toi ni minite wanoa ke tahaua. Ko hoko tahaua ko e programa ia fatu fala I fale la lava pe a mo e kantiteiti wa wau tahaono ko mapa haano tau malolo. Ai ku whawhet modol ke mo te mea mai pehe taimi ko ia. Hoko ai taha e wature vai e proklama pe mo Starik Tupou, pe South Pacific Loans. Ko ma to e wakai e tuunga ko ia kuna sponsor ngahi proklama whahoko atu miheni. Tato fito pe ma foki ai ki he fili ko ia na ma whahoko ngahi wike ko osi. Na e mai whake ma timi ai mo Starik. Pe te mahanga rewa o te wakai e timi ko ia pe ku kei tuu mao ka whafofonga. Ki mua ke au ko ia ki he wiki ka hau. Ai ka proklama hoko iai, ko e hoko rewa ai ua, ko e proklama ia e lava o whahau mai ai proklama ko ia, ke tau wakaua mo e ki, I he taimi ko toa pe, ko e kantiteitia me wawau tahawha, ko lātu ni o e polo. Hoko rewa ai tolu, ko e proklama ia ke tonga pe a tonga, pe a mo takwhatani, pea I he hoko rewa ai wha, ko e proklama ia o gui ko e pultousa. Ai a te mahufoki mai ai a whare aisi, o ma whahoko te proklama ko e pultousa, I hoko ai wha. Hoko rewa ai nima, ko I kare waka ia I he unvesi, pea hoko rewa ai fitu ko e langa whanua ia. Are mātua e muri, ko e ospe ko e ahoni, ko e hangalau mea mate lai e pe ahoni. I he proklama ene hoko e hani ka ke whamalo lahi atu I ho mou lava mai mo te mea mai pe ngai taimi ko ni kai pa ke mantu pe ke like pe te ke follow ka pa te ke follow e pe ke Vipon Media ko taimi ko ta pe ku live ha proklama e notice pe ko ki ho telefoni te ke lava pe mau te ke missi te ke missi ngai proklama lava ke mamata mai ngai proklama ko ia ko e to ngai ta proklama e ahoni whamanatu atu pe, whamalo ke ka sponsor I tau ngai proklama pe a mo whamalo atu ke te mo tolu I ho mo ke lava ko ia ke mo sponsor mai ngai proklama mahi ko ni mo whahokot mo piveni ki he whatwhanua fo ko ilo pe ku mo veke pe ke whahoko ngai proklama ko ni ke ngai ke whakakato pe a whamalo atu I he tokoni whapaanga ko tau pe ku mo whai o whahoko mai neongo koe ke mauloto ke whakahaho mo hingoa ka ke ilo ipe koe po ke tokoni ke ngai proklama mawahe koe ni kuma whahoko atu pe mo piven piukala I he whatwhanua fo ke ngā tai o kuiai foki whamanatu atu pe ai page facing tonga koe wharekoloa page facing tonga koe wharekoloa wala eni o tu ino kalawahanga ke tau me pe au ai a kapau o ku ke wai na ngahi uta o ku amanaki ke whahifo he waka e na uta fo o to donu ke out he ahoni pa pongpongi inu ko alofa ko ngahi wala ko ia te ke toni mo fili he wala ke he ko na uta hoko eni e watu pe moia he mahinani whafola watu moia he mahinani ki tonga ai a te uhulu ia to ngahi uta koni ko na o mai ko e kalasi silipa ke he ena o ngahi korisi ko toa pe I tonga tapu te ke lava pe o whetu taki ke nau PSC, ko Page Facing NZ, ke nau PS Facebook ia, o take ao silipa ma mo sais, ko ngā he ulaki tau mai silipa ki Nusilani, pe te whawhlaua ki Tonga.
Aia te ke lau pe o whakatau e slipa koe i Nusilani, pe ko tonga. Ka te ke pau ke maha saisi ke lava o whapapau i e maua slipa. Whainga kolisi pe tonga hai, toloa, atere, tupou hai piula. Poko whewhe ha whainga kolisi i tonga tapu, lava ke maua atu wau ke up for all. E he page fesin tonga, ho au angahi slipa koe ni maau, ke lava ke ngau e pako anga ki he ako. Tui he whanau ki ako. Manatu na ke hela ki ai, he uti kei ki a uatu koe utai koe ni koe whaari ari atu pe, kutoki whawhulaua te utai koe ni i he mahinani. Koe ni ihe kuna au wha eke pe o ku whemau ki totone ha paanga, o ku loto a page fashion store, kuna oatu e nau wala ke a uatu pe ma nau koloa ki hena, toka laki pe koto tongi mo ki whakatau ai. Tuke ka koe loto pe koe ke deposit, ha whainga mea ke ona ke tō me mea koe ia, pea ke whaiteri hape, ka koe ngā ka koe nau kolo au, nau o atu pe, nau tōrea ke au atu ki hena. Te ria nā hatahaia ku ke whawhikiko hau paanga na i tō tongi, paka ngai uhinga pehe, ka nau lotu whe maari e pe ke o atu pe, nau koloa wala ke au atu, pea ke toki mea hake pe, ke nau whare koloa, hanga atu ki he tau moe pe au building, pe koe Titi Cell, pe koe Marketi, i turiki mga wha Whatawhihi Road, pe moe Salote Road, i loto nuku alofa o ku iai ai whare koloa koe ni. Te ke lava o mea hake ki ai, o mamata i he ngahi wala ku iai, pe mga hiwala koe me nau ngahi design. Koe ngahi design koe nau o atu, koe nau ngahi design koe toa pe kuna hoanga o ngau e aki. Koe ngā ke whakatau atu ki a tingmo tōra kai ngā tonga. Kei ki ngalo ai South Pacific Loans, i he noa walu ngeau, walu, hiva walu, i hau whia no i Nusilani, te ke lawa whitu utaki o nau waa i manu e ringa toni, pe o nau waa koe i he Cavendish Drive, Lea Castellic Tupou, i he noa walu ngeau, walu, hiva walu, tēne lawa o tokoni atu ki a te koe. Peka pau o kuke whia mau ke whitu utaki mai ki a teo i ha whahinga uhinga pe, po whainga wha eke, ke mau hawhika, ki he ngahi kautaha koe ni mau tuaki atu, pea ke telefoni mai i he noa ua taha, ua noa nima, noa ono, noa fitu. Manatu e tau proklama koe ia i hui kahau, ai proklama koe toa pule lulu, ngahi proklama ko toa na mnaki whahau toa pule lulu, e unu me toa pule lulu ke pule lulu, po aho kehi. Ko toa pule lulu te tau live aho kakato moe po uri ko ia ki tonga o follow e tau whiri. Pea kua malo lahi ai ke Katarina Tohi, pea mo le te o walfit po ni ma, na uloto le rei ke mau connect, pea mei heni, pea mei Vipon Media, ai ngahi taimi ko toa pe e whahoko mai ai e na kua reporti, ai ola ngahi wahenga whiri, lava ke tau mui kakato ai, pea be mani ihi te na lava mai ke whai hana wakai, mona analaiso ngahi whiri ko ia, e whahoko ia au whiri. Ok, whia mau ai proklama ko ni, ke ai ha tokon whapaanga ki ai, ke ngā ke fua ngai whamore koia i aho koe ni, o kei ata ke te koe, pe kua kautaha, koe loto ke utu waki atu, i he taimi koe ia, o ka tā ke whitu utaki mai ke te au, noa ua taha, ua noa nima, noa ono noa whitu, ke whakahoko atu, ai, ke whitu utaki mai, ke ngā ke lawa ke tau tala noa ki ai, ka koe loto ke tokon whapaanga, ke whakahoko atu e ola e whiri aho kakato, a orewa ke osi, o mahino ngahi whiri me i tonga tapu laki ki ni wata whitu. Malko e lawa pia ngahi whanongonongo mga i tu wako ia, tau tōku whilongo aki haminiti e tahani mape miheni.